Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sngi kilong. Le kemen ka yeng uravan padar Khuborjylla wanyang bat kasnong baro kawe. Thau matang bat bishar sanishwa ban thepvur kentu uba Erwin. Kur ki BSF arpwe laktengka ki mar khayitu nakapot West Garo Hills. Ban yaro ka niuben bambhania ya hijingtre karibhoy district. Ba mentai ne phai shiki Khubor ki bakamne. Kayeng kasem jong Reverend Padar Khuborjylla wanyang ubala sha penkentang lengdo dangshen. Haga kharpra tarik RYMPHANG kala penlong ya kajinga seng sngongo na kabenta kijingkur khu jong ublei ubala the pahu da kajing it ya kayeng kasem baro kawe. Ya kane kajinga seng la penlong hamadan snong nong kanyang. Haka bala sedang ya kajingle niam da kajing yat procession. Ya kamas bukhoy lapan menta da Padar Khuborjylla wanyang rengkat Reverend Padar Joby Matthew OFM CAP First Counselor, Padar Brilliant OFM CAP Counselor, Padar Vinesh OFM CAP, Padar Janice wanyang, Padar Telespar Nonglang, bat Reverend Padar Resto Shilla. Habala pendep ikijing le niam baro, kani kayeng kasem kalapen kham kijing ais ngobha, ya kilingdo, ki riu niam, ki sistar, ki katekis, bad ki riu rangba ka balang Katolik na kani katan, ki baladon lang ha kani kasngi bakamen. La odi ukik ban pendap shon, ya kajing kemen ha kani kasngi le kemen. Ki Samla na ki balang shnong bad na kejalan niam nong ston, ki lapen bernia de kijing ruai, bad kijing syat gospel. Reverend Padar Khuborjylla wanyang uday ukun bahnyaw jong uba pusting karbani berkakong esto wanyang naki prangut sipara kentup langut kentay bat sangut kishenrang. Kisyong kisa hanong kanyang kanong kendong hakatay nongston bat kabadang sadien bha habaro kiliang. Penban kani kasnong kalasay bat penmi bun kiso kibathiang kentup nadu ki player ki belalet ban yashim benta haki club baper jong kasor Shillong bat Sharithor jang kari India. Nakani kasnong lami ki officer, ki pulit, ki sipai, ki nos, ki brodar, ki sister, bat laingut ki padar hadu menta. Kani kasnong kadon tang ki riunget ka balang Katolik ki balakenjo syakashispa tenumyeng. Ka kitab jung Hebrew ko ong ba kajingi ka ka bangisnyo bangisnyo tikana mangin ban snguti kana nagi ai hinrei nila ban tur syakmat wala dang him snguti kana hinrei ni tur syakmat u Francis asi bukoi ka jinget ya u ka jinget uong ba ngan syakri ya u kenrat em ya syakri hakapor ba ukwa ban le jale thma ukwa banlong paunam manong tau sipai ba paunam ukwa banlong pen paunam ye ipa imei jungu ya kasno ka thau jungu henrei halenti ublei uklio ko Francis pikwa ban sikriano yau kenrat lane yau syakri to Francis ngomno ngakwa ban syakri yau kenrat ban syakri kerat menta kamut hab lek phai no sha asisi berkhat pi lek phai no sha asisi ki briu ki lek kimi ki pa yu ki expect ki uban long briu bakrau si pai bakrau kenrei menta wan phai no sha asisi tip ai ban ja yu tip kenrei udang ka chingai bau blei ula jeti uban trei ha ka priso wan jongo ulek phai no sha ka shnong asisi bat bot yu jisu Kamaret suti kamtip bau jisu unsa yait haki lor halor kaduriau kamtip bau jisu unsa penkot ki bamadla kamtip bau jisu unsa penim ya ki bayab kamtip bau jisu parang tu jingroi mo Mary, did you know that your baby boy will walk on the water? Berkat kemaria kam tebik tu ki ai bro ani ka tin jong blai ko no kemaria ka bu hapo do no jangka ka bu hapo do no jangka ka pusan hapo do no jangka kata ka jingai wala da kam teb anjai nrei kadon ka jingai ka bakrau ba khun juga un salong
unang penim. U Abraham kaya kejinga jauh. U Abraham uhaban ilo ya kahing kesem jungi ya kekendau ke siap jungu imei pa jungi parlot parajor jungi kijingri jingtab jungu kamdai ke besuk subuh ngi onga ya pi ginong kanyang ya pi ginong malang ino aking kisem jungpi ka ptharti jungpi ya ki kaspa ka pho jungpi lech ka jaka ka phimte try kolong ka ba yang iban ino kamtam le ya ka khendau ka siap kolong ka ba bani henry wa abraham da ka chingai oblay ulay madukongo ya oblay manlech siya takari ba ublay wala kulari ya o ino nadong siya dong marbalay kajingko kajingit ha ublay Wenok ni puleh ke jutang barin wenok ya wenok la shimno ya usha beneng bat mensim la shimno ya usha beneng balai kaktin ublay ko ang ba wenok ule ya kababha sudah na kata kada ublay usa shimno ya usha beneng kajinget jungu kajingle ya ki kamba bha jungu jingle jungu ya kamon jungu ublay ushimno ya usha beneng dan hipai siya kajingkule bani kong menta kesengi u abel balai ba ublay priang ya kajing ai ya kajing kenya ya kajing terwa jengukan henry priang ya kajing terwa jong u abel balai ublay ukhlem priang ya kajing terwa jing kenya jong u kan henry priang ya kajing terwa jong para jong u abel ka kitab suci Hebrew ko angkum ne ba da ka jinget u abel ula letterwa ya ka jingkenya ba kham khrau ban ya ukai ban ka jing terwa jung ukai da ka jinget ula letterwa ya ka jingkenya nak tak dau u play u priang ya ka jing terwa ka jung adalah reflect ya kini ngala puson ya kini kebangadang keren bentan kawan kene kawan kene bangadang puhapor barang puson lomba kumne Uwe ni kinong yalam kesenjuk rang bakur kabri uhnyau trap ba Erwin Kes Im Sutnga working president ula kentui kipat ba nong tep vote banda tau matang bishar sanibha shwaban tep eki vote haka arpway terek rempang ban jed eki dekor ke yeng dorbar KHADC ba JHADC Ulaong nakisur perta election hakini kisngi plasawa kidak kishin kiban bu eka dustur kariti kenkur kenka kenjat kenkenja hakijingma kibakrau hakis number 1 kumta ula kentu banje deki MDC de kaba puson ban bishar bha khnang ban yo yakinong mi khmat ki babha Ulaong ru lada bakla bat ya lat naka dustur kariti kajat ban riu kala ban du no yakadur bakan sai jongka Dia keren mentah yang cinta buat keluar kuitren. Ni kerba ini pada nong tebut kambang di Samla bagian pencong nong kerba. Nomor boleh nyimpai bandu ya kalau mundur ke identiti jom baca beriu aja kini jadi perkara. Nyimpai ban perkat pangio oleh kapaman. Nan sejuk kadon gajin mahal. Bahaya kantam yo wan kasang kama. Yo wan kata kasang kama kamri tansi mentah. Kasang kama kadon hakapenta kama yadai nuktit sotet kadon kapenta hakajing yadai kasong kama kadon kajing kata kampang pada baka kasongkul wat haplenki si bakal tegini ki ladan hidu no ya kata kadur kan agalong dur jojak mundiu kum jojak mundiu aja kini kani kajing ap ini kajing dan ki bakla ki paiba anjir ha ka arpu interik kamot kapli kejingkan kantau bagi tadi bahwa penai cekpa kian aja mereka kian yo kalat kanti bercerai berkini kalau merai cie kebal kalau bah midun kami kian mikma kita suatu ya bagi bodoh jauh sekali kita suatu bagi bodoh konstitusi ini kita suatu bagi dan kebentar apa yang salah mencontoh negeri abu mau ngeri dia kumjuru yang kami kabri nyutra kumjuru itu mereka
Gidon kaman berkata, kitis konsul gidon kaman don kebenta rajin hitai. Dia nama kata gidon kaman gidon mikmat, dan kimpat suatu yang seksi itu, gidon kaman long kita kibat kroy, ban puli, kiban ban, kiban bertelu, kiban pusat, kiban yatri. Nama kawin kuat menoni bi seksi itu, hagapor kisah mereka kamu dari kepada saya halor parti sistem. Kemudian parti yang jinsya aku seksi. Kali hadir berkira bandra kita kiki, kiba pengkelai kini dirus bandra parti sistem. Reply iman kali ki sarkar ki besar apa diskonsoli kini mereka mengenai parti besar. Anda kilo hentai kuba penyakit usia bumi parlamentar kuba dek parlamentar kuba Giwan ki parti ki bapak mereka depan itu kajing sencar kali sencar kepek kajing bahasa yang kajing beri. Kali kamu beri kuba ni hampan bu bentar. Bahwa piala di parti jadi bapak mereka anda piwan dan tahu dan eksekutif komite pilih dan tahu kalau nongrin jom cai nongrin aja kami ke nongrin pengide di pada pemerintah pada kecukupor menyadai kedua siap menyadai identiti Kristen. Kabalai pada bentar kami kuat kapat. Ki BSF na keperton RPR Batalion Meghalaya ki badon hakilum garo kilayu okni ibat kurup ki mar ki mata babonjat ki bagi nong khayitu ki thmu ban pendrong sha Bangladesh na Khubor West Garo Hills kador jong kini ki mar khayitu ki lakot palat arphwai lak tengka haba kini ki nong khayitu ki laya kenduk kek bat ki BSF ha ki linti klau ki la pet kerat lailum laiwa bat ki la no ya ki mar ki mata shadin Ki BSF kila Korea kini ki mar bat kila lej penhap haketem ki Pulit Central Custom kabadon hathain Khubor. Ki jing tokit kidang yach khaman. Ki BSF ki bayai im sngi ban pahara ya ki Khubor kila pet ngor met sngi ya ki kambean ki barung bami hakeleng ki put India Bangladesh. Kementeri Khena Sorkar India Nimuben dbmnTv kabapet iki marba mardi pakongsan Consumer Affairs, Food and Public Distribution. Kalawan jengo ya karibhoi district haka khatpra tarik RYMPHANG hajar pusan. La itu ya karibhoi district kum ka district kabalapan kre ya lade ban kiu irat shaprang haki kampenroy haka liang ka kot kakhya ka pule puthi ka rep karyang ka umbam umdi ki jinghikai ban trei ban kata bat ka jingroy ki kampen tebet iki Samla ban yeng halaki jong ki kejan. Kani kementeri kelawan ban jengo ya ki Shillong ki bajingai na ki Shillong he bat kisor. Ha kani kesngi la penlong ya ka jingelang jong ki officer rangba karibhoi hadisi office. Kani kementeri kala jurip iki jing trei jong ki tenat ka sorkar Jylla ban kentiu ya ki kampen roy bat iki skim balamang da ka sorkar India na ka bentaki nong kendong. Ha ka jingkren ka nimuben dbmnTv kala kemen bat yaro ya ki jingtre jong ki bor senshar district kala kuntu ban pentre kam hok ya ki skim joka sorkar India ba menteri rang bado Narendra Modi u angnot ban penroy ya kari India barok kawe kamtam ya ki nong kendong kala kuntu ya ki kli jong ki office ki badon haribhoi ban ya trelang bat kershan markeliang ban pendep ya ki kampenroy ha ka district barok kawe Hakani kasngi ka nimuben kala lejngo ya ka Narang Health Sub Center ka Yew Road Surok Hadulongar ka Karkhana San Sotrun ha Dihar ka MGNREGA ha Erpakon bat ka JJM Water Scheme ha Kuinang. Satang kendiat sngi ban poino kapor ban jid ekonomi khmat chaki yeng dorbar KHEDC ka ban Shillong ha ka RPW tarik RYMPHANG ka kertong UDP na umroy constituency Samla napi shisha marwen ha ka janmit khatnyo tarik RYMPHANG kalalit ban yalap election bat ban pan jingkersha na ki pat ba ka Shnong Solia yapngar kawai na ki Shnong ka bala rimbha ha them ribhoi ka badan palat shispa khatsan tali ki tunum yeng Kani kesnong kala pediang ngobhaya ka Samla napi shisha marwen da ka ba penriam yaka da ka riam ka bettenrai bala than kerpang na ka benta jongka da ki jait benriu karbi na lor kata ki pat ba kilami da ki spa ngot ban ai mensem ya kani ka khun Samla ka baslur ban ya ai reng ha ka san hima na themri boy ki temmen ki kro ki Samla shenrang bat kenthei kilong kepalong kumi kilami halumpung ban sngap ki ketien bathiang ki bami na donu jongka kumban penpau hang ni ka Samla napi shisha marwen kade ka Samla kabla le bhaya kani ka Shnong ha ka ba kaladon ka jingja
Bakani ke snong kala habban shong dum tiu la arta yotam na marka jing sneu jong weu transformer. Barka jing le sting kinong tre boarding electric. Khubor snong kila ut de kijing tho shaka MEECL hanrei mdan bapatiaw satia. Ka Samla na pishisha da ka jing sngokia kala kit kli dalade ban weng yakani ka jing e baki pat ba kia kendo banyakran bat Khubor ka MEECL. Da ka jing tre shitam jongka ka snong kala thaba biang klek hakapor mit. Kipat ba kila dat da ka jing sngongu bat sngo it yakani ka khon Samla rangba na themri boy. London show kikentin bangan pensai sepangka parti ke zami mapi baro piladai kinong kersan bat piladai kinong penjong kijonga ngadang tangkat ni benong yapi iwei pa iwei bangas sarang banuan hakani ka meeting menta kami kadai ka sinang kebapuntam kipabu bat nasu sarang bamaki kilong yalam kijonga namar haga jingin kejongi ngidon kam yakinong hingay bat maki kibapenhe bapensan yangi kibriyo haga ni keslapur thay day maki kibahay yakajingstan kajing siyamhang hangi iwei pa iwei magi kidai kikme kikpa kibaar kijongi namar bon bakor ipelun haskol ha college dai hakata kadang bagi dai second parents kijongi panasgo sarang adam kejingmen bangan tip bagi dai ki advisor jong ki primary unit kijongi magi kini dalam yang dinongkin kam kijongi dengan dalam kejongi kom kinong hikai nginpoi syakam jong jingjong ngai kublai dengan benda jong pi iwe inong syakno bapila ai burung yang kini kerjam tenrai kejong pi ngadon kejing semua jan habang yang ini kejain kebapi pina ais rupa yang kublai syumun yang ini kejingnya burung kejongpi kejing ais rupa kejongpi nak benta kejonga ladang jom minta kekenti ngandung kelat dan leli yang ini kesyong kebangai tem mensim nak benta yang ini kesyong kejongpi badan pulang mangandai kenong nikmat, kenong yalam, keban pinpit pendiang, keban kintiu susu, yang kini kesenong kejongpi. Ngendai kawai keriu kentai keban dan hasilna jongpi keriu kentai kani pilayang boy syakani kesenong ngandan ringkat batpi batu yang kesem kejongpi lu. Ngapin mau kecil semua. Haka jan me jong ka khat nyo tarik RYMPHANG hajar pusan ka Congress Party kala penlong ya ka jingyalang pat ba haka snong maulan rei banyalap ik election MDC na ka benta ukertong ba Jonathan Sim ubaya khun na so rangkam constituency haka jingdan rangkat lang uba Neil Antonio War working president Congress bat kinongkit kam ka party. Haba ai jingkran hakane ka jingyalang uba Jonathan Sim ula kerpat ikilong keme kilong kpa bat ki khun Samla bakin long lightly ki mau berseu ban trelang ban scam ukeu ja bat scam ka imlang salang ula ong shwa ban khun ya kani ke election ula letur shwa shakeleng ka constituency ban tuat jingmut na kilong keme long kpa bat ki khun Samla ban sngo thu ya ka jing e ka khia ka shan baki pat ba nong shong shnong ka constituency kilaman Shushu ulaong kadaw ba uya kun ya kani ke election na ka sorang kam constituency kadai ban kit ban ba ya ka jing e jong ki pad ba ha kani ka constituency ban kentiu artat ya ka jat benriu uba Jonathan ulaong kum usamla rang ba
Kanong rim kabahak mat ba ulabu thong kalong ban penjanai ban pen scam shu ya ka kernit bahan riu ka riti sensyar kari India. Kimat ki jura ki ba hapo district council la ban shna ya ki an ki baya day ber ka khendo ka syiap ban penne pensa ya ki klau ki betam ka sensyar snong ka sensyar thau ka ken kur ken jan ka kum ka riti ka dustur ban haka khayi ka pateng. Ula ongru dan kam ban pen scam ya ka syong kha syong man daki an ki ba biang lengba ka district council knang ban phu ban phing ka jaj ban riu baro ka we. Hakane ka jingya lang daki hajar ngut ki pat ba na maulan re ban ki shdong ba marjan kilawan ban aya ka jingkershan ya uba Jonathan Sim. Pero bala ay daki pat ba. Ka kya ka shon chong ki samla paro. Ka chingbom singan ka we. Kacimbong piang ke kam kicam ngiduna baro kilian pi kilo kumilo ka papa don haning labang pi kilo ngi pengide kalawai pi pulot yang ngi dak kilak hipotet pada kipawacar pulot sekolah lain undai kila pulot dak kipawacar henrai nganong pi ka ai ka putet bakala tam ngi ngapor kong ngi ngapor kawai kacing bakala kalong mandal apa yang ngi ngapor am pi gelat ya kilak kipawacar ba pikirsan sekolah ta cungi kun banyo kalawai bapa Kideno kasi bakla ya kalawai cungi kikun hakador kebasan spa si hajar tengka chanu kalawai cungi kun samla kan boy perhat bahalo kumilong pa perhat bahakun samla menta ngilapai kapor kamram bagi samla kemi nanti baru boy cai beriu baru boy cai beriu wan pada kai patam senang tamru uye ni cai beriu ni kecingi ram cai beriu kasdang na rampai lacong por ketika candi ke bangtang tentu ke samla ke jogi bagin mi sama sekman ni trelam lengba kini kicingi kai ke per skills development ba per ni sekman bagin dia ngala jongi kman ban yang penting kena ba hapo district council ngile ekat kum kenekaan ke kendon ban kedon pat ka benta kat kum kenekaan ke bolada keno ka kam ke bau khasai ke jongi Kisamla kasai jui kempala bale ni apat ai kita trading license ni hap kodro kita ke investment kenang baga cingi mentoi kalau namta da cai benro namta di kon samla ka jui tega gua on pensyai ke benta kolong Haka kharpra tarik rempang satang khendiat sngi ban poish ka tarik banjid ya unong mi khmat shaka Khasi Hills Autonomous District Council ba Jante Hills Autonomous District Council kata haka arphuwe tarik rempang 8,000 arpusan Kiseng san perthei kidanya bun kam ban pan jingkersha na kipat ba haki rensan ya lab election baju penlong haki sngiyo dakidor barshnong. Kumta hakani ka sngiyo hadong kingding kador barshnong dong kingding kala penlong ya kerensan ya lab election hamadan shnong hakaba lagur kikertong ka VPP Kongres ban UDP kilawan ban yeng rensan ban penksan yala kijong kinia. Nakaliang ukertong ke NPP uba bat scam renta tiang shem lapoi hakani kerensan. Hakani kerensan na yeng ningkong ukertong ka VPP uba lapan ka jingkersha na kipat ba bat penpaw ya ka jing angnut ban tre naga benta ka constituency ban wanra ya ka sensyar ka kadar ka bakhuj basuba. Hadirin ukertong ka VPP la yeng rensan sa ukertong ka Kongres ba lawan pensngan ki war. Uba equator nongrang nakaseng UDP ulakran kaddo bat la senran ya uda uba medba lengdo MLA president kane kaseng. Jangan nongelam jangi presiden ba arden lene kana sinak jangi ko binongelam jango voice of the people party henry ko ki parta de janga wat nempe ja ka cintuna ka jangi ko ki preo gila persyang banya ya kan lenti ka patek kan lenti ka bakho ha ka jingem jangi kon ki kon kristam yiru midon ya ka jing angno tagin pendek ya ka jong ka jingem henry ko mu preo midon sibon ki cintuna wat nem thau ki cintuna ki jangi henry pek ya kan nongrem baik dia kan mengrem bagi nyetai ya kan cek penriu kepala tu cingkerman kopi panta dia jangan nama kata wat nem dia tak jela dia nak benda cing mentol jong pisimat secret map when no kita cing snow ai nak kata mga soong mene pangawan nakabanta kani election dan atli ban pembori pa ba don ki bastat bat ki banang daw tulit Kiko kan babsat, yang kadonod ng gibre,
ban mamsap ya ditunggu tu berkat ban penkongo ya gitu. Kata kan ada mamsap ban penkong. Iban lang ba? Kakitin kakitili. Siyan, kijong iba, Dr. Fomen, mo, nag-waibat party, lagalang naka-BGP, lagalang naka-PDF, lagalang naka-nugunog party, kibalay Tracy Tom, banperam yang hakato election kabaldak. Haray menta kabasyo tanak ng ito ipi, kum kinangilam, jong iway ki party, nado ito gipulo kibalaywan, bagi sendran lembat nga hangkay, nado na tahan yung tiliw, tahan may lang kumtater, wat ladang akram ong AA piru P1 da kamensir kabajensur, kulisibun. Badi itu ki Khubor nglapoy chakabakon tar hadu bangin daya champion Khuborjylla.